Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Vince kan ni Annabel. Tapno nalaklaka nga iwayat na ti plano na. Ngam saan pa'y asinumbatan ti balasang. Nalagipmat ni Vince ni Marshall, iso a pinasyar na daytoy. Kanayon dangarod amapan ka ni Annabel ijay farm ni Marshall. Aging nga nagbalin na singed na Marshall kan Annabel. Iti may sangal daw, agparikot ni Vince. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas na pauluan. Aya, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka day, sir. Kasla mariribukan kayo unay Di nakmarin pagpungtutan mang igme. Nay, awan pa'y imbagbaga nga magpungtot kayo matanadagaw, sir. Buy sitak. Apay, anya ka diti parikot yaw. Mariribukan ak nga ron. Apay nga taadyak maawagan ni Annabel. Amangan mo't no kanayonan ijayan ni Marshall. Nalabit akasta, sir. Anya? Tinasayaat. Sarong karan yaw ija mansyunda. Tapno maamuan yun no apay. Tapno saan kayo lang agpampanunaw. No apay adi mo maawagan. Nasayat matanadanon ka dito yung mansyon nyo, Annabel. Pasensya ka, may mayaklatan. Di kamit ngaminan mapan iji resort. Kan di mo sungsungbatan nagtiawag ko. Pasensya ka na. Adala ngamin nakakumikumag. Kasta ka ni? Wan. Kan maysa? Ijay farm ni Marshall tinapnapanak kadagiti naglabas nga aldaw. Mabangaran ngamin tiriknak. Tunggal mapanak ijay. No kasta, nasingad kayo ni titunggal maysa? Wan, Vince. Gaputa na singpat ni Marshall. Wan gayam. Kaya't ko amaamuan. Doon niya di pangadang mo iti idat-daton ko. Vince, Ha, Annabel? lading itak. Ngamang sapol kalaangan iti sabali nga ayatam. Ngam sapal ako ma. Taag talin na adlat ta ti panagpagayam ta. Anya? Sapay ko ma, tamaawatan nak, Vince. Apay. Awan ka di apulos ti mariknam apa nagayat kanyak? Lading itak. Ngam dayta ti agpayso. Ne, apay Annabel, kasla nakalidliday ka manan. Naksayan ti stress ko. Gaputa makitak nga ininot a pumik sa ti resort ko. Iso adya ko nin tuloy ti nakisosyo ka ni Vince. Ang amit ha? Maladingita na kiti makitkitak a sitwasyon ni Lola. Annabel, adda nga adda ti dumteng a panagladingit tayo iti panagbiyak tayo. Ngamnasken kumasaganaan tayo ti amin. Tapno nakasagana tayo matamang sango iti anyaman a mapasamak. Marshall, Saan tayo atangal ti biyak tayo, Annabel? Iso ano anyaman ti mapasamak kini Lolam? Aklonam ti amin. Nadagsan itirik na. Ngam awan ti maaramidan tayo. when Marshall, kat agyaman ak unay. Isip ti kastoy. Nanay, ay, apay nga'y akinugtaran yung matanday tatakuray, sir. Kitaan nyo man, nadadalan. Agyaman ka. Taday tatakori tinagdasala kiti pungtot ko. Kaya't mo kadi atarupam ti kugtarak ha. Tapos nakarkaron nga glupap tagong mo. Anyan na ito'y nga amaw. Talaga nagalas ti ugali na. Ay, sir. Anya ka di manan ti parikot yu ay Pinaaynak ni Annabel. Kat jak maaklon day ta. Anya? Wan. Anya launa ti din a pangayatan kanya kaya.
Saan tayo nga mo, sir? Ni Ma'am Annabel ti makasungbat iti dayta. Anya? Wen, sir. Ang bayan niyaw, sir. No di na kayo kayat, talaga kasta. Tsak maaklon na ito'y mangit me. Siya ka baknang pinaay na? Tsak itulok. Apay kano akas taon ay tipungtot ni Sir Itay. Igmay. Ay, nasakit tinakam na Apay kanaw. Saan gayam nga inaklon ni Ma'am Annabel ti panagayat na? Ah. Isumat lagayam Wen, bakit? Gam. Sino ba't ngamin ti mayat ken kwa na ngay? Kano nakapangpangas? Dayta nga rod kahit bakit. Ibagak kumakan kwa na dayta hanggang sa anay. Ang mga nusyak pa yan ti pagdasalan ti pungtot na. Adda ibagak kada kayo, madam. Anya dayta, Joven? Amok ngamin jay may sa trabahador ni Sir Vince. Katamuyo ka di. Kastaw na iti pananggura na kanukan ni Sir Marshall. Anya? Apay ka no? Ipagarup na kanu ngamin ani Marshall ti makagapo. No apay adiyo inaklon ti panagayat na. Anya? Wen, madam. Taidi kanu na minsan. Tila nang idas-dasalan na. Iti sakit tinakam na. Unay magtanday dya at tao. Wen, madam. Iso anas ka na pakitaan nyo lakta iti nasayaat. Nga uray diyo ay ayat. Wen, Joven? Kat agyamanak iti dayta nga impakaamom. Nana Helen, kasla simbingpot ni Madam Annabel anyo. Nadlaw kumot nga roday ta, Joven. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinasingpot nan. Wan nga rod, taidikot, ay na, saan ang maawawatan ti ugali na? Kasta ayan, nana. Wan, Joven, kasla inal daw a pagpupungtutan na ni Temyong. Naimbag at hanaanos ni Temyong. Tano sa bali laeng, ay na, ang mga no tinutupandan. Isumot lagayam anak ko na amis mo ni Madam. Ama ikaw iti kaawan ni Mang Temyong. Ay wan taisuti ka na yun akad kadwa na ide. Agam sa nabali. Agsublinto ka no ni Temyong inton malpas na ti as-asikaswan na ijay ilida. Amom Annabel, adan-adlaw ko ka ni Marshall iti na udi nga ipapantay di farm na. Anya dayta, Vince? Panagkunak, gusto ken ka. Anya? Wan, nadlaw ko na ita. Napata sa bali ti panang mingming na ken ka. Tila madmadlaw mo, Vince. Damagak man ken ka, Annabel. Adda ka di mat mariknam a panagayat ken kuana. Wano, iso ti makagapo no apay adilak sungbatan. Ado pa'y tinaskan nga asikaswak. Iso nga awan panawin ko iti dayta abanag, Vince. Nano Helen, Juben, awanan ni Lola. Pinanawan na ko. Madam Annabel. Pinanawan na ko ni Lola. Kaslawanan sir-sarbi ti amin. Awanin ti mangkita iti araramidak. Lola, apay a pinanawan nakmutan. Apay nga imbatin ako ngagmaymaysa. Madam, makapaladingit man ti amin. Masapol nga aklunan nyo. Nadano ng ti gundaway apan ang isubli na iti bulod na abiyag. Iso nga awan ti mabalin tayo. Di palubusan tayo asi pupuso. Podno, tina ko na ni Nana Helen, Madam. Aklunan tayo ti amin, Tapno aginanan ni Lulam. Di nan marik na tirigat iti lubong ayan tayo. Juben. Saan abale, madam? Awan man dagiti dadakkel mo. Basta batan ni Lulam.
Adda kami amang ipatpatagkan ka. Saan da ka, abay-bayan. Madam, manungal dawon tinaglabas. Sipod na itabon ti bangkay, day dilulam. Kat, kaslasaan kayo anang nangan anaimbag. Kaslaawan nga mintiganas ko amangan, Joven. Eh, pilita matimangan. Uray basit laang, madam. Tapno, saan kayo ako mapsot? Anyan, ti kastoy. Awan lang arudan, dagiti dadakkel ko. Sa ita, pinanawan nakmatan ni Lola. Ay, makapaliday nga agpaiso, madam. Namjay kanayon mi nga ibagakin ka. Nasken nga awatan tayo ti amin. Wan Joven, katagyaman nak. Gapot adda kayo akanayon amang liwliwa kanyak. Kastamot da Maricel, kan Marshall. Uwin nga rod, madam. Talaga na pudno da agagayom. Gaputain may da nakipag-Greek na. Idi oras ti panagladladingit yu. Ngam ni Sir Vince, kaslasan mo't ngayon may. Awan, Joven. Ay, Ada siguro nakakumikuman na. Naimbag man ta si Mort kakanyak dito'y farm, Annabel. Wan Marshall, barang mailiw-liwag ko tinalaos nga iliw ko kanilolak. Maawatak ti marikrik na mita. Talaga akas ta. Narigat ti mapukawan ni ti kamang ti pamilya. Awanan ni Lola. Agmay sa akon adamang. Iso kaslawanan ti serbi ti amin. Kaslawanan ti ganas kong agbyag. Gaputawanan dagiti kamang ti pamilya. Talaga akas ta, Annabel. Saan analaka ti mangiliw-liwag iti saum amarikrik na? Ngam saan ka kumaamapukawan iti namnama? Dumteng to ti panawan ang mailiw-liwag mo da kita. Sangwam da kita. Ket kuma, panagtalek mo iti namarso ti agbalin abalangat mo. Agyaman ak kadagita nga imbag, Marshall. Wen Annabel, maawatak ti riknam, takas tamat ti naglabasak. Kasla narigat para kanyak ti mga klon, idi na aksidente mo't dagiti dadakkel ko. Ngamiti pa naglabas ti tawan. Ininot an aklon ko. Ket in ka gumaak a pinasaya at ti panagbiag ko. Iso asapay ko ma. Takas ta kamat, Annabel. Marshall, sapay ko mata, mayat kay tinayt yung singasing ko. Anya day ta, Vince? Agpadata nga adan negosyo. Ngam, nagdumalang no niya klase ti negosyo. Isa sapay ko mata, mayat kay tinayt to'y. Anyat kayat masawan? Ada resort ko, adamat farm mo. Anya nga tano agsosyo ta. Anya? Juan Marshall, panagkunak, nasaya at tikas to yung aramidin ta. Pag tinulungan ta nga imaniharo ti negosyo ta, tapno na bibiit ti pan nakaduras na. Bayam Vince. Pagpampanunutak pa'y anaimbag day ta idijayam. Kasla damang burburibor iti panunot mo, sir. Pampanunutak nga rod ti jaya ni Vince kanyak, nana. Anya ka di da ita, sir. Naku, nana. Akayat nakano ti makisosyo kanyak iti negosyo. Anya? Uwan, nana. Kanayon na nga ibaga day ta kanyak. Ngam sa anak ang makapagdesisyon. Ay na, sir. No siyak lamay sa. Narigat dayta nga ibagbagana. Nana? Hun, sir. Gaputakas lasaan mo't anasaya at ti ugali day ja, Sir Vince. Kan may sa.
Mayatan ti negosyo. Dakkel ti mapaspastrek mo kadagiti lakom adingwen. Kastamot ti organic farm mo. Day tamat nga ro ti pampanunutag nana. Iso asa anak ang makaikadang. Amangan mo't no sabali ti rantana. Iso akayat na ti makisosyoken ka. Wan nga rod nana. Ala, agyaman ak iti pamagbagayo. Ngem ala, at dalataken ka amin apangedeng, sir. Ngem no ikonsiderayo ti opinyon ko, pagyamanak launay. Tano siyak laamay sa. Uray di kan makisosyo, tapno awan ti rumso aparikot, iti masungad nga aldaw. Kasla kanayon anapudot ti ulo ni sir. Sigurado gaputa saan unay apagan ano ni Madam Annabel. Kinsan pa'y kano anang ngadang ni Marshall, no kaya't nati makisosyo kan kwa na. Agom tumat nga minday jay a Sir Vince. At alang nga roden negosyo na, kaya't napakisosyuan amin a negosyo ti akin negosyo. Amumatay dagiti baknang no naduma. Saan da map-map na iti kinabaknang da. Nagalas nga ramay. Ala, di kalatan agtagtagare inday. Ang mga numangag ni Sir Vince, kahit makapungtot manan kadata. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklatan lugan. Urayan kayo dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to intan sa marunong. O sige. Ang ano samti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Taka dito Vince. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo itaalawas anapauwan. Ayat, ken kinabaknang. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinaay ni Annabel ni Vince. Banag ang nagsakitan unay tirik na ti baro. Impagarup na ani Marshall ti makagapo. Nuapay asaan asinumbatan ti balasang. Gapu iti dayta, napanunot ni Vince ti makisosyo kan ni Marshall iti negosyo. Iti may sangal daw, nagranada Annabel kan Vince ijay farm ni Marshall. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ayat, kan kinabaknang. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Joven, sumurot kan kanyak ijay farm. Tapno makita mo ti kinapintas ti farm, tigayam ko. Saanan, madam? Dito yaklangan lugan. Urayan ka dito. Umay kakit din. Saanan, madam? Iturog ko labiit. Napuyat ka ng pampanunot iti ex-girlfriend ko. Anya? Wan, madam. Sana bali. Sumurotak to. Intun sumarunaw. Sige. Ano sam ti aguray ha? Amangan ngamin no maibayagak ijay. Wan, madam. Di ka madanagan. Adda kayo matgayam dito, Annabel. Taka dito'y, Vince? Wan, adala ko maumay ko ibaga ka ni Marshall. Apag iso, adda kayo matgayam dito. Wen, kaya't ko ngamin ti makalang abmanen iti pres ko nga angin. May bagay launay kan katisuot mo. Nakapimpintas ka launay. Agyamanak, Vince. O sige, panawan ka pa dito Kaya't ko ti agrikos iti farm.
Kaduan kan, Annabel. Saanan, Vince? Agyaman na klangan? Sige, agbati kayo dito eh. Bun, madam. Pimbana ulatan. Talaga nagbaliw niya, Annabel. Sipod na amuna ni Marshall. Kasalalik-likan na kon. Imayag. Taumay kumanan ijaya ti ibagbagaken ka, Marshall. Nasaya at matimay ka. Gaputa kayat kamat ama kasarita, Vince. No kasta, nakaikad din kan? When Vince, iso apad padaanak ti umay mo. Okat, mayat ka kadit ising-asing ko. Mayat ngagpaiso ti singasing mo. Namsapay ko tamaawatan nak iti desisyon ko. Ha? Pasensya ka na. Uray saan tapay nga agkasosyo. Anya? When Vince, tapno maipamay sa tamadla ang ti imatang ta iti negosyo ta. Tanog sosyo ta. Amangan no jak madla masangot iti mulong iti resort. Marshall. Maapresyar ko ti ayat mo ang makisosyo kanyak. Nga mulitek, Vince. Amangan no jak madla kabailan. Sana bali. Tainton nakasagana ako na makisosyokan ka. Pakaamuan kanto. Talaga adinak ikaskaso dahil di ang Marshall Apay ka day, sir. Di nakit din kayat ti makisosyo kanyak. Saan ka no ang masapol? Kasta aya, sir. Kasta unay ti panangay ayok ken kuana. Ngam talaga di na kayat. Aya. Panagkunak, saanak ngagbaligi iti planok. Sigurado nga awanan pagbaliwan ti pangedeng dahil di tao. Aya. Kan adda na sakit tirik nakin kuana. Gaputa mariknak nga iso ti ayatan ni Annabel. Kasi tinaminsan, nadaron ko ni Annabel iti farm ni Marshall. Aya. Anay kao, sir. Sinipit nakmatayin. Ano? Anay kao. Aya ka di pa isungbat mo kanyak, ha? Pasensya kayo, sir. Iti sumaro na anapudot ti ulo. Di naksungba-sungbatan iti baribar, ha? Amang ano jak makapagtepul kat anya pa iti aramidakan ka. Annabel, sapay ko matasan kang agpanunot iti sabali, iti dayto yung ipudnokan ka. Anya ka di dayta, Marshall? Ti kinabayag ti kinasingid tayo iti tunggal maysa. Mariknak nga espesyal ti lugar mo iti puso. Anya? Wen Annabel. Ininot ang nagrusing ti panagayat ko kan ka. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Marshall? Pudno. Talagang ayatan ka. Katsapay ko mataipayan nakmat iti gundaway amang ipakita ti panagayat ko kan ka. Sige. Ikan na kitinaan-anay apanawan. Tapno panunutak anaimbag day ta abanag. Madam, pasensya ka kuman ano, tila madildilaw ko. Abay ka di. Kasla ka na yun gamin, ti isa sarong karni Sir Marshall dito yung mansyon. Kuwana na? Ay, pasensya kan ano, tila ibagbagak, madam. Kinapudno na. Agar-aram ni Marshall. Iso ka na yun nga umay dito yung mansyon, nana. Ha? Ay na, no, siyak lamay sa. Kayat ko ni Sir Marshall, para ka na kayo. Gaputan na anos, kun ada na talgan apagsapulan na. Ha? Wen madam, sigurado anaan-anos nga adayaw, ngam dayjay avens. Talaga ka di asaan nga agbali ti pangedem mo, Marshall? Pasensya kan, Vince. Nam talaga aday jayan ti desisyon ko. Ha? Wen Vince, gaputa amok amarigatan akto, inton makisosyo akan ka. Nang runa, tadayo ti ayan mo.
Awan parikot iti dayta. Adakmat no bilang? Anya nga iti serbi na makisosyo akan ka, no di ka mo't matulungan. Anya, Sapay ko ta maawatan hak, Vince. no ngay ibagak agatangag ti uray kagudwa ti negosyam. Uray jay organic formula ang kuma. Ha? Nakarkaro ajak umanugot iti dayta. Gaputa dayta laang ti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Inkarkarigatan da dayta nga impundar para kanyak. Iso anaskan nga aywanak mat. Anya, Pasensya ka na talaga, Vince. Ngamsapay ko Tasaan aday ta ti makagapo, tapno umadayo ka kanyak. Roses and chocolates para kan ka, Annabel. Thank you, Marshall. Mayat na ito'y pinilim apangananta. Magusto aklaon na iti ambiance na. When, Marshall, napilik daytoy akla sa restaurant, gaputa kayat ko ang memorable daytoy akan ito. Annabel, Nakasaysayat ka unay kanyak, Marshall. Di ka nagbaliw, sipod na amo ka. Aging gaita. Kat iti pa naglabas ti aldaw. Mariknak nga agay atakkan ka. Iso anak ko nak, akayat ko ang memorable dahito akan ito para kadata. Gaputay ta, aklunak ti panagayat mo, Marshall. agyaman ak unay, Annabel. Ikarik, ayatan kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Kat saan kan tupulos apasakitan. Vince, sapay ko mata maawatan daytoy nga ibagakan ka. anya ka di dayta, Annabel. Maipapanday to iti saan ko apanangaklon iti panagayat mo. Sapay ko tasaan ka agumurgura? When Vince, nangruna no ibagak manan, nga agpatingga talaang iti panagpagayam. Gapo tani Marshall, tinamagpitik iti pusok. Anya, no kasta, agayan ayat kayon ka ni Marshall. Jakilibak, Vince. Kat kidawag, asapay ko matadi ka gumurgura. Kan di ka kumamangriribok. Sige. Awan maramidak no talaga adinak ay ayatan. Agyamanak no kasta, Vince. Agyamanak no maawatan na. Masakit tinakam ko iti dya, Marshall. Apay ka day, sir. Iso ti makagapo no apay adinak maayat ni Annabel. Anya? Gaputa agayan ayat dan adwa. Anya? Ni Annabel ang mismo tinang ibaga kanyak. Ani Marshall ti kaayan ayat na. Talaga akasta, sir. Talaga siguro nga awan ti marik na ni Madam Annabela panagayat kada kayaw. Kan maysa, sana da kayaw ti para iti tunggal maysa. Talaga kit dia peste iti biyag ko na dia, Marshall. No awan na dia tao, siya kumati inayat ni Annabel. Sana na saya at ti gumurgura, sir. Awatan niyo lang ngayon. At talaga, akasta ti ayat. No saan mo agasat, talaga asaan. Angam no talaga apara kada kayaw. Uray ilislisyam. Sumabat saba. Masigurado ka na sakit tinakam ni Vince. Gaputa si kati inayat ko. No kasta, nagaram kan ka? Wan, Marshall. Ngam awan apulos ti mariknakan ko na apanagayat. Ngam adakan ko no gumura kanyak. Maawatan namat siguro dahi ta, Annabel. Gaputan narigat mo't apilitan ti bagi amang ayat, iti saan mo akayat. Day tangarod kat, Marshall. Sapay la kuma.
Kadyak sayangan di impaay mo akan ito, Annabel. Talaga nga ayatan kan ipatag ka. Uwan, Marshall. Aginayat, kan agpinatag ta. Kan saganaan ta, ti masakbayan. Sir, asino ka di ti kain inawag yaw? Nagitibuyot ko, mangigmi. Anya? Apay, di ka mamati akabaalak nga aramidan timbagak. Sir. Kunak man no ay ayatan yaw ni Ma'am Annabel. Isu nga rod abinilin ko nagitibuyot ko amang dukot kan ko ana, tapno idatagda kanyak. Ha? Ay, sir. Hindi yun patuluyan day ta plano yaw. Agbasbasol kayo lang. Di nakontraan no di mo kaya tapaltugak na itamuging mo. Anya? Ay, sana, sir. Ngamti ko naklaan. Sige, ibaga mo no anya ti kayat mo ng ibaga. Kuha, sir. Ipaayaw ti wayawaya ni Ma'am Annabel. No ay ayatan yaw. Tapno agragsak mat. Saan matlaang anaragsak ti relasyon yun to adwa. No ipilit yaw ti bagiyo kan kuana. Tatinapod no apanagayat. Kat saan laeng at ibukod na apagragsakan ti pampanunutan na. No di kahit nakasagana nga agsakripisyaw. Nalpaskan, Ah, ibagak matken ka. Asino ka kumaamang isuro kanyak, ha? Awanen makalapad kanyak. No anya ti kayat ko, iso ti masurot. Jak nagunod ti kinabaknang na. Sa ita, jak manen magunod ti panagayat na. anya? Ay na, ay denggan na kumamat sir. Saan ada kayaw tinaikari iti tunggal maysa? No di kat isuda adwa. Madam, saan kayo kumapay aron rumwar? Apay ka di, Joven. Paumay ka no itan, tay am mo ka trabahador ni Sir Vince. Adda ka no umay na ibaga ka na kayong. Anya? Anya ka no tibaga na? Basta napatagabanag ka no, madam. Isasapay ko mataurayon yung. Sige. Sana bale, tawan ti aramida kita nga aldaw. Rikusak lang ti resort. Tainak kitaan no adda pa'y dagitinaskan ang maaramid. Uy, sige nga rod, madam. Agyaman nak, gaputa inuray nak, Madam Annabel. Tata, da kayo ka diti ibagbagan ni Juven, agayam na? Wen, siyak ni Igme. May saak at trabahador ijay Vince Resort. Pakaidayawak ti makamam mo kada kayo, tata. Anya ka diti gagarayo? Saan arumbang agbutang kakanyak, madam? Gapot ay sakit ka. Isu nga imayak. Taumay ko ibaga ti plano ti amok. Katsapay ko ma, tanam na maagmat ti siguridad ko iti daytoy nga idanon kaw. Anya ti kayat yu asawan, tata? Madam, agan-anad kayo kuma. Gaputa plano na kayo nga ipadukot kadagiti binilin na atatao na. Anya? Well, madam, talaga aday tati plano na. Gaputa na amuan na nga agayan ayat kayaw kan ni Sir Marshall. Idi pa'y lang amen nga agayat kada kayaw. Kayat nalaunay nga agasawa kayaw. Tapno agtipaw ti kinabak ng yaw. Kunak tupay ka. Adda saan anasaya at aplano day dya a Vince. Agyaman na kiti day tang indano nyo, tata. Katnamnamaan nyo. Saan kayo apulos amaan ano? Awan to ti makaamu nga indano nyo kanyak day ta abanag. Marshall, masapul nga gan-anad ta. Nakasaok ti may sa atrabahador ni Vince. Kat plano na kano apadukot. Anya? Day tatipod no. Dakas at talaga day a tao.
Pudno ti kanayon nga ibaga kanyak ni Mang Temyong. Adda sa bali aranta ni Vince iti pan nakisingad na kanyak. Anyan daya, Vince. Impagarap ko no napudno agayam. Ngam saan mat gayam. Wen nga rod, iso amasapol nga agridam ta. Ti trabahador na amis mo tinangibaga, asa bali ti ugali day dya Vince. Kunaklakit din no napudno agayam. Saan mat gayam? Wen Annabel. Ngam no pa'y kastang. Saan aday ta kumatimang dadaal ka data? Agtalinaad talat ta akalmado. Tapno maprotektaran ta ti bagita. Talaga gayam ang dogs da dya, Vince, madam. Wen nga rod, panagkunak. Nagbalatag kanyak ti plan-planwak idi, ijay Vince Resort. Ha? Pagkunaan nyo mo't, madam. Kanayon ko idi atuladen ti resort. Gapo iti apal ko. Inarapaap ko pa iti makisosyo kan kwa na. Ngam jak nagbaligi. Madam. Ngam ita, maamiris kon ti amin. No ikumparak ti ayat kan kinabaknang. Natimtimbang gayam ti ayat, Joven. Pudno, madam. Natimtimbang ti ayat, kunak. Gaputano kinabaknang ti ipangpangruna, nga awan ti ragsak iti kaunggan. Awan matlang sirsirbina. Idinto tano adda ayat. Nawaya ka ang makapagtrabaho. Tapno magunod mo ti kalikagumam a kinabaknang. Pudno launay, madam. Papanan niyo ka day, sir. Awan bibiyang mo, Mang Igme. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Ay na, iso nga rod adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Well, ada pa panak. Di ka disturbo. Kendi mo latan sa sawon iti sabali. Ewan, sir. Ang sa dino ngamin ay ati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Umadanin ti anya, sir. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan dagiti buyot ko tagtignay. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itiradyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ayat, kan kinabaknang, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Papanan niyo ka day, sir. Awaran bibiyang mo. Anya? Isumat. Di mo matlaan mo ti mapaspasamak. Iso nga rod adamdamag, tadyak amaw. Anya? Katuan mat. Ada pa panak. Di ka mang taktak. Kandi mo latan sasawon iti sabali. Uwan, sir. Ang sa dino ngamin ay ati papananyaw. Umadanin, Mang Igme. Umadanin. Aha. Umadanin ti anya. Umadanin ti panang tagikwak ni Annabel. Rogyanan nagiti buyot ko tagtignay. Anya? Uwan, Mang Igme. Siguradong agbaligi nagiti buyot ko. Kat agsangit mo tan iti dara da dya marsyal. Ay, pangasyaw, sir. Agpanunot kayo kuma, iti maminribaw. Sakbay nga ituloy yu ti plano yaw. Di yu kumapaturayan ti gura, iti kaunggan yaw.
Tapno saan kayo ang makabasaw? Awanan ti makalapad kanyak. Ah, Kukwak metan ita ti kanito. Nakaplano aminan para iti umadanin akalay sa ta, Annabel. Wen nga rod, Marshal. Katsapay la ko ma, taawan to ti agbalin aparikot. Awan mo't siguro, Annabel. Awan mo't ti ammo ta adakas iti relasyon ta. Iso anaan nayas mo't siguro ti amin. Sapay la ko ma, Nay, nagunagday ta na naay mo? Pampanunutak ngamin ni Vince. Adda amak ko. Amang ano niya ti plan-planwan na. Sapay la ko ma. Tanalaw-lawagan di panunot na. Ket naawat nanti amin. Tapno saanan nga agpanunot iti saan anasayaan. Buisit kit niti kastoy. Awan pa serserbiyo akatultulag. Bay! Nay, apay, sir. Napudot man ang ti ulo, yaw? Saan arag baligi dagiti tao ka nang kidnap ka ni Annabel? Sinalbag na gidya sa tao. Saan ngamin akas karina ti kayat yu ang mapasamak, sir? Bayan yung aminan. Saan kayo nga agbalin a kriminal? Dakasak no dakasak. Tinapatag. Magunod ko amin na kayat ko. Ti ayat kan kinabak ng akal kalikagumak. Sir. Saan ang maiparbangday ta kunak manan? Di ka nagsayang iti panawan namang kontra kanyak. Gaputa uray anya ti ibagbagam. Desidido akon iti kayat ko ang mapasamak. Umadanin ti pa nagkalay sa hayop ko ni Sir Marshal, Madam. Wen nga rod, Juven. Kastoy gayam tirik na. Aglalaok. Anya ka ditirik na ti danda ni maikasar, Madam. Naragsak. Gaputak ka maudyanan na. Agsimpa kayon iti ay-ayatam. Angam, adalat talaok na apanagnerbyos. Amangan nga minadarumswa aparikot. Awan mo't siguro, Madam. Sapay la kumatakas tangag paiso, Juven. Ay, siyak nga damot. Kaano ak amang asawa? Juven, asawaan da kanton no baliwam tigaraw mo. Ha? Agpakababae ka man ngamin. Sayang, ti kinapintas mo. Kinagwapo ko na Madam. Juven, agpanunot ka anaimbag. Amangan no agbabawi kanto, inton mabakatan kan abalasan. Anya! Anya ka diti ko na yung nga ibagayo, Madam Annabel. Kaya't kayo lang ang makalanglang amangan, Nana. Ha? Mas daw kayo siguro iti makitkita yu kanyak. Angam, husto ti makitkita yu. Nagbalbaliw akon. Madam. Saan akon akas iti sigod, anala kang agpungtot. Iso ano adaman dagiti banag anakasaktan terik nayo. Sapay la kumata mapakawandak. Ay na, awan ti sakit tinakam ko kada kayo, Madam. Amok matanasingpot kayo. Sumrula ang tikinat ang sityo no daduma. Gaputaan mo nga apektado kayo iti naglablabasan nyo iti kalabas. Agyaman naklaunay, Nana, tamaawatan dak. Kasapay la ko ma, taagtalinaad kayo dito mansyon, nga oray anyapay ti mapaspasamak. Wen, Madam, ikarik da ita. Kas iti sigod akanayon ko nga ibaga. Napatag kayon kanya. Ay, kasla nalagaw tayo arimori dya mansyon, madam. Ang mga nuagur urayan ni Sir Marshal ije papanantayaw. Bungarot, Madam. Wun karot ka nakabaybayan ka tumag amin nga kukunay si kayo, Ben. Kas kalapag-aw. Nakarkaro kamot amang timyong. Ala, saan kayon nga agpinnabasol? Saan abale, tamakauray day jay? Sa bagay,
Nanos tinubyo yung, madam. Launay Joven. Naimbag ata iso ti pinili yung, madam. Nagasat kayo kinkwana. Di sumarsaro alugan, madam. Di sumarsaro na. Kita ito na. Pinalawlawan ta tayon. Anya ti kay kasauday kay. Mabit lang, Romarak. Inakasarita ida. Ay, saan, madam, saan? Aawagam kid din ni Sir Marshall. Ibagam, ang mga yabiti pulis. Uwan. Wan mang temyong. Ay, banga siyaw. Di na kami pagharabit at itinakas. Ay, yati masapol yaw. Taipay may. Basta di na kami tangran. Manong temyong! Awanan ka itibain ng Vince. Sumurot ka lang kada kami, Annabel. Hindi mo kayat nga dasaan na sayat ang mapasamakin ka. Ayop ka! Saan ka napudno agayam? Imbagak matenken ka. Nuan niya ti kayat ko. Ikagumaak agung udan nga uray pakabasulak. Anya? Dagimte nga polis. Kakadwa, tulungan dak ang mangilugan ka ni Annabel. Saan? Di nagkuyudan! Masaksakitan na! Kartingan niyo, kakadwa! Ipatay niyo ni Annabel! Hindi ko kaya't amay sagmak tayo amin! Marshal, Marshall! Ang pagayam ta, Vince. Gusto pa nga asim, di mo ko maaramidin na ito. nalpasan tinararagsak akan ito, Marshal. Kukuha ko ni Annabel. Marshall! Ang nga asim, Vince. Di mo ko maaramidin na ito. At ang mga polis, iso-arisutan tayo kumata ito. Tangalmi ni Annabel. Basit la ka malim. Matay tayo. Saan? Di ka ko magparnuwa iti parikot. Itad konti waya-waya ni Annabel. Uray da kayong tagkalaysa. Basta awan ti madangran kada tayo amin. Anya? Saan? Sikat ay ayatak, Marshall! Di nak maalilaw, Marshal. Dahito ti parakin ka. Ang tanang kaltong kanyak. Baltukan kamit, Marshal. Huston mo, Annabel. Natalgod, di kasasaad tayo itan. Impanaw dan da Sir Vince. Kanda giti kakadwana. Ti awanan bain a Vince. Damang temyong kan, Marshall. Kumusta dan? Babaw ni ti kasi ti Apo. Natalgod tayo amin, madam. Agyaman ak no kasta. Agikaro day dya a Vince. Sigurado ang maibalot day jay, Madam Annabel. Ngam, gusto ko man. Punasan yun tigurayo kadakwada. Sana bali. Saan ka matanaan-ano? Joven. Uy, madam. Italag tayo latan ti amin iti namarswa. Isu ti makaamo amang ipaay iti katukad ti inaramid da kada kayo. Sapay ko matawan ti pabasulam no dito'y pagbalodan ti nagtungpalam, Vince. Ayop ka, Marshal. Sikat ti makagapuno apay akastoy ti nagbanagan ti amin. Awan ti amok ang nagbasulakan ka, Vince. Nagbalinak anasayaat kan ka. Ngam nagbalin ka ngamin ama naging bubukod. Iso akastoy ti nagbanagam. Sana may sa ti aldaw. Laglagi pumreta. Inton makarwarak. Agbayad ka kanyak. Di ka kumagsawi ti kasta, Vince. Panawin ko man, tapno agbaliw ka. Husto ko man. San kayon nga agsubang, Sir Vince? Sika kumati agpakumbaba, gaputa sika ti ayan ti parikot. Marinday, No amukla kuma akastoy gayam ti planom, linapdan ka kuma. Jakla impagarup ati gayam mismo akabsat mo ti kalkalabanam. ano ka diti sasawin nyo? Gusto tinangagyo, Sir Vince. Sir Marshall, agkabsat kayo iti ama. Anya? Sana po nuray ta. Apay nga italang ibagayo. Pudno, Sir Vince. Inlimid mi ti amin. Tapno awan ko matirumso aparikot. Ngam nakarkaro mat tinapasamak.
Isu nga agpakumbaba ka kuma. Map nagkalata kuman iti addaken ka. Gaputa nagasat ka. Taintad lataken ka ni Senyora Felisa ti resort. Nga uray saan nakaapudpudno nga anak. Anak na kayo day di Senyorito Arturo. Iti agsabali a babae. Kat gaputa saan da nga intulok nga alaan na ni Sir Marshall. Naggatang itilote a pagbiagan da Sir Marshall kanti nana nga iso ti farm ita. Kat si kamat Sir Vince, pimusay adagos tenam, kalpasan nga impas ngay na ka. Ngam gaputa na anos day di Senyora Felisa. Inalada ka, kat impatag na kakaspudpudno nga anak da. Anya. Anyan? Apay nga awan Apolos na kaibaga kanyak na ito'y abanag. Gapo siguro takayat na kayo aprotektaran. Kan maysa, gaputan na talina ay ti panagbiagyo. Di nang dinakdakamat ti napalabas. Iso pinadakkel na kayo anaimbag. Ngam sayang, tanagbalin ka dakas, Sir Vince. Saan na po nura ito'y? Saan? Agyamanag, gaputan na saya ti kasasaad mo, Mang Temyong. Ha? Sangitan nakmalagayam, madam. Di nakmalagayam, palubusan na matay. Si kamat Mang Temyong, karurar mo iti ospital. Ngam day tala agang angaw ti among haramidan. Kastala tibiyag, madam. Amo mo tanti ugalag. Niya? Nasiglat na ti madam. Iso ati nakpakatanakan. No nasiglat ka, apay nga ron adi mo nalisyan ti bala. Ay siguro. Sa bali tikit kita ati day. Ay ngam. Anyan ti kinadakas dayay a servants. Nabailan na nga inaramid ti kasjay. Gapo iti dakas a plano na, Mang Temyong. Ngam, imbaglangan ta saan ang nagbaligi. Wan nga rod, madam. Ay, tiyak pulos ni namnama. Kiti kinapod nung agkabsat dagayam kin ni Sir Marshall. Wan nga rod, Mang Temyong. Naimbag ta saan ang nagbaligi ni Vince iti plano na. Tanuan niya man tinapasamak ka ni Marshall. Isun ti mismo anang dangran iti mismo akabsat na. Jack maklon na ito ang napasamak kanyak. Madadal ti panunod ko. Pag-aasim. Aklunam ko matinagbasulam. Agpakumbaba ka. Tapno makarwar ka dito'y pagbaludan. Manainday. Uray balibaliktad ti lubong. Uray anya ti ar-aramidam. Si babasol ka iti kabsat mo. Kang runaan na iti Diyos. Jack maklon. Jack maklon aday jela nga Marshall ti mangati o kanyak. Punasa mon ti gura iti kabsat mo, Vince. Tapno malagan day tarik nam. Gaputan pasig agora ti marikrik nam iti kabsat mo. Iso ti mangirakid ken ka tapno saan nga agbaliw. Katno kastaman ti mapasamak. Agnanayon met nga agtalinaid ka dito'y pagbaludan. Panunuta manaimbag ti imbagak. Agbalin ka kumamat anapakumbaba. No kayat mo pa'y amasirayan tilawag kan mangrugimanan. Tapno madaan kamat itinaranyag amasakbayan. Agyamanak na nakarwara ko niti pagbaludan. Agyamanak,
tanay kanak pa'y tigundaway tapno makisaritakin ka, Marshal kabsat ko. Inawagan na kiti kabsat. Vince, Wan kabsat. Gaputa day tatirongbang. Iti panagtalinaad ko iti pagbaludan. Naamiris ko abindot ti nararamid ko. Kat sapay ako mata mapakawan na kiti dagas ng naramid ko kada kayo. nabayag ka na napakawan. Katagyaman ak manong. Gaputa na kaamiris ka matlaan. Wan kabsat ko. Kabayatan ti kaadak iti pagbaludan. Pinampanunot ko ti amin. Kat naamiris ko. Pudno gayam amin apam magbaga kanyak. Isungain karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Tapno makapagtuloyak mat iti panagbiag ko. Uwan manong. Saan pa yan haladaw ti amin? Ala, lipatin tayong tinapalabas. Kat mga baruanan tayo mat aminan. Awanan lang pa diti ayan ayat ta, Annabel. Naurnos matlaang ti amin. Wen Marshal, agyaman ako nay. Gaputan na urnusan ti amin. Uwan nga rod. Iso amasapol matan nga asikasunta ti para kadata. Wen, Asikasunta ti panagkalay sa ta. Tapno matuloy matan. wena. Gaputan makitak. Anapudno ni Vince iti panagbaliw na. Uwan, Annabel. Nagkarkanyak nga agbaliwan. Kat lipatan ng tinapalabas. Agyaman akno kasta. Asikaswan tangarudan ti may papan iti panagkalay sa ta. Taawanan ti parikon. Naragsak matan ti panagbiagyaw sa nga pamilya, Madam Annabel. Awanan ti pariko ti tiamain. Mang Temyong, Marik na ka kumapkapsuta kaun. Di kay mapagsirbyan na imbag. Iso kayat ko kumanti agpakada. anya? Nagpakadala nga rudan ni Nana Helen. Sumaruno kayo matamang panaw kada kami, Mang Temyong. Ay, pasensya kayon, Madam. Yak matlaang kabaulanan di agtrabaho. Kaputan lumakaya kaon. Siya na balya. Tadaman ni Jumain. Kanda gitit barparaw ang katulong yaw. Ayun, Madam. Kasi iti kinunak. San kayon ang mapagsirbyan na imbag? Iso nga agawid ako ni Jay lugar may. Nakababain mo't no agtali na edag dito. Kat kastoy mo't tan, di kasasaad ka. Ala, saan kayo alapdan, Mang Temyong? Ngam itantan nyo kumapay ti panagawid yo. Tamapan kami pa'y mangirwar iti basit agatad, tapno addaalaan nyo nga agawid ijay ili yo. Ay, saanan, Madam? Saan kayo nga agkadkad, Mang Temyong? Tapno addaramatan nyo. Manglukat kayo iti tersena, no iso. Madam? Wen, Mang Temyong, napatag kayo kanyak, kada kami. Gaputan nagserbi kayo dito mansion iti lasod ti mano atawan. Isong agsubad kami, mat. Nang runa, takanhayon ka nga apaan, idi. Ay na, agyaman ako unay, Madam. Talaga nasaya at kayo. Iso alam na lab ka kahit. ay katsapay ko ma. Tabindisyonan da kayo pa'y tinamarswa. Gapaw, iti kinasaya at yaw. Ditan papagayam tinagibusan, ti seryetay wita alawas na napauluan. Ayat ken kinabaknang. Dito'y drama tayo,
Di masakbayan ba? Review script T. Ken of 4-6. T. Ken episodes 4 to 6 feels like the part of the story where love is no longer only being questioned. It is being measured, compared, and tested by the weight of wealth, pride, and social pressure. In the first 3 episodes, the story introduced the conflict between love and riches. It asked whether a person should follow the heart or follow comfort. It asked whether sincerity can survive in a world where money often speaks louder than emotion. But in episodes 4 to 6, that question becomes more painful. The characters are no longer only thinking about love and wealth in theory. They are beginning to feel the consequences of choosing one over the other. This is where the drama becomes more serious. Wealth is no longer just background. It becomes a force that changes how people see each other. A person with money may suddenly appear more desirable. A person without money may suddenly be treated as less worthy. A relationship that once felt sincere may begin to suffer because comparison enters the heart. That is the emotional power of this part. Ken shows that love can be wounded not only by betrayal but also by being compared. When someone is compared to a richer person, their dignity is hurt. When love is compared to comfort, the heart begins to feel unsafe. When family members or outsiders begin to ask, "What can this person give you?" the question can slowly poison what was once pure. Episodes 4 to 6 seem to explore that painful space. The characters may still speak about love, but money begins to test whether their words are true. It is easy to say love matters when nobody is offering a better life. It is easy to say sincerity is enough when there is no pressure from family, society, or poverty. But when wealth appears as an option, the truth of the heart becomes clearer. This part of the story asks an uncomfortable question. If love and wealth do not come from the same person, which one will the heart choose? That question is difficult because life is not simple. Love may be sincere, but hardship is real. Poverty can create stress, shame, and fear. A person can love deeply and still worry about the future. A family can support love emotionally, but still fear that their child will suffer if they choose someone with no stability. These concerns are human. But the story also reminds us that money should never become the only measure of a person. A poor person is not automatically less loving. A rich person is not automatically more worthy. Wealth can provide comfort, but it cannot guarantee kindness. It can open doors, but it cannot promise loyalty. It can impress people, but it cannot replace a sincere heart. That is the moral tension in Ken. The story does not simply say that money is bad. Money is necessary in life. It helps families survive. It gives security. It can protect people from hardship. But when money becomes the master of the heart, love begins to lose its truth. Episodes 4 to 6 may show characters being pulled by that temptation. Someone may begin to see wealth as an easier answer. Someone may begin to doubt a poor but sincere love. Someone may feel pressured to choose status over affection. Someone may be hurt because their love is treated as not enough. That emotional wound is very real. Being poor is already difficult, but being made to feel unworthy because of poverty is even more painful. A person may work hard, love honestly, and give whatever they can, but still be judged by what they lack. That kind of judgment can create deep insecurity. The story becomes meaningful because it gives dignity to the person who is being measured unfairly. It reminds us that a person's worth should not be reduced to possessions. Love should look at character, sacrifice, loyalty, patience, and truth. If someone is poor but honest, their heart should not be dismissed. If someone is rich but selfish, their wealth should not hide their flaws. Another strong theme in episodes 4 to 6 is family pressure. In many Filipino and Ilocano dramas, love is rarely only between two people. Families have opinions, relatives talk, parents worry, neighbors compare, people ask practical questions about work, land, money, and future security. Sometimes these questions come from love, sometimes they come from pride, sometimes they come from fear of shame. This pressure can make the characters feel trapped. A person may want to follow love, but the family may push them toward wealth. Another person may want to prove sincerity, but every effort is ignored because they cannot offer the same material comfort. That kind of pressure turns love into a trial, where the poor must constantly prove their worth and the rich are automatically given advantage. This is why the story feels emotionally sharp. It exposes how society often respects money before character. People may listen more to the wealthy, they may forgive their mistakes faster, they may judge the poor more harshly. This unfairness creates a strong dramatic conflict because love becomes surrounded by status. Ken also seems to ask whether wealth can become a weapon. A person with money may use it to influence decisions. They may use gifts, promises, or comfort to win affection. They may make others feel dependent. If wealth is used with kindness, it can help,
but if it is used to control, it becomes dangerous. This is an important lesson. Real love should not buy obedience. It should not use comfort to silence someone's true feelings. It should not make another person feel trapped by gratitude. When wealth becomes control, it is no longer love, it becomes power. At the same time, the story may show that poverty can also create pride and fear. Someone with less money may become defensive. They may feel ashamed. They may push others away because they do not want to look small. They may become angry when they feel judged. This makes the drama more human because both sides can carry wounds. The person with wealth may fear being loved only for money. The person without wealth may fear being rejected for poverty. Both fears can damage trust. That is why the story needs honesty. Without honesty, love becomes full of suspicion. Without trust, every action can be misunderstood. Episodes 4 to 6 likely deepen this emotional conflict. The love may begin to face more pressure. The family may become louder. The comparison may become more painful. The characters may start asking whether love is truly strong enough to survive when comfort, pride, and reputation become involved. This is where the title becomes more powerful. Ken is not only about choosing between love and wealth, it is about discovering what each person truly values. Wealth can reveal greed, poverty can reveal insecurity, love can reveal sacrifice, pressure can reveal loyalty, and comparison can reveal whether someone's heart is truly sincere. The middle arc also seems to carry a lesson about dignity. If someone loves you only when you have something to give, that love is conditional. If someone respects you only when you become rich, that respect is shallow. If someone chooses you only when you are useful, then you are not being loved for who you are. That message matters because many people lose self-worth when they are judged by money. They begin to believe they are not enough. They begin to feel ashamed of their situation. They may think they have no right to love someone from a higher status. But the story reminds us that dignity does not belong only to the wealthy. Every person deserves respect. The drama also teaches that love without responsibility is incomplete. It is not enough to say, "I love you," while refusing to work, grow, or build a future. Sincere love should inspire effort. A person who has little can still show responsibility through hard work, honesty, and commitment. The issue is not whether someone is rich or poor. The issue is whether they are willing to grow with integrity. That is a mature point in the story. Love should not be blind to practical life. A relationship needs more than emotion. It needs effort, trust, planning, and responsibility. But wealth should not erase the importance of love, and love should not ignore the demands of real life. The best path is not greed and not careless romance. The best path is sincere love with responsible action. From a storytelling point of view, episodes 4 to 6 work as the emotional testing ground. The opening episodes introduced the theme. This section puts the characters under pressure. It allows the audience to see who is sincere, who is tempted, who is proud, who is insecure, and who is willing to fight for love without losing dignity. That makes the story more engaging. We want to know whether the characters will choose the heart or the wallet. We want to know whether wealth will reveal true love or expose false intentions. We want to know whether a person judged by poverty can still be seen for their goodness. We want to know whether love can stay pure when the world keeps attaching a price to it. The strongest emotional lesson from this part is that comparison can destroy love faster than hardship. Hardship can be faced together if two people respect each other, but comparison creates shame. It makes one person feel less valuable. It makes the other person doubt. It turns love into competition. And once love becomes a competition, peace becomes difficult. Ken reminds us that love should never be reduced to a transaction. It should not ask, "How much can you give me?" before asking, "Who are you as a person?" It should not measure worth only by land, money, clothes, or status. A relationship built only on wealth may look strong from the outside, but inside it may be empty. Overall, Ken episodes 4 to 6 is a meaningful continuation about love, wealth, dignity, family pressure, and the danger of measuring people by material things. It shows that money can test love, but it can also expose the truth. It reveals who loves sincerely, who loves conditionally, and who allows pride or greed to control the heart. The story teaches that wealth can give comfort, but it cannot replace sincerity. Poverty can create hardship, but it does not erase a person's value. Family advice can protect, but it can also wound when it becomes judgment. Love can survive difficulty, but only if both people protect it with honesty, respect, and responsibility. In the end, Ken leaves us with a powerful reminder. The richest love is not always the love surrounded by money.
Sometimes the richest love is the one built on loyalty, dignity, sacrifice, and truth. Before we end, let me ask you this. When love is sincere but life is difficult, should a person choose the heart, choose security, or choose the one who proves both love and responsibility through action? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next tea review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano radio drama, and thank you for watching. See you again in the next story.